Brapenyu mema wakwa baba Adum TV so na mepacho obebo udin kakra achre. Medin de Emmanuel Akumi but dodo na frame 16 niggas. 16 niggas. Mepacho awie de yepese na otwetwe nkomo kakra. Na nkomo a yepese na otwetwe ne se yepese hu oman ya yetimu Ghana yi. Di ama yemputu sem akofom. Upia bontra manfo bebreka ana ebi mu se yesoma hodo ebinom so se eye amanyofo ebinom so se eye ya timamufo yi na yema oman enkoso na wo hwa eye emudian hira meda se pa me Kyere3 TV nyamenya mo kese na adwuma pa mo yema asanteman amen na nokre ne se Ghana de obi beka se bekoso enkoso da efise enuma wo se yema Ghana ma ne tumpon no saa enuma ni nyina no ye gya to honom ene se obi ade na adwene ye den edidi se yenko ahemfofo so kakra ohini bi ade ni besi ade bi akofa ohini bi adamfo se obepa akonya bi ayeden ama no ama na nya ade ayeden edi nti wode bosia ena bepe akonya na ayeden edi nti so obedi akonya na wo so kotwe ni pakro ka ayeden so koji lo so wo so kotwe ni pakro ka nti no sa ohini bi di ade a ma amadi kan to nsase woni krom bia no a wo so obi akofa ni lease ayeden ediba sa ohini de wo ba se besum kro no ana se ye ka se be hwe lease ne se man ntimi nkoso ma ne nyi ena amanyenko politicians for ne so yese omomra mesom Ghana na momra mesom Ghana hwentro omo be hye Parliament House sinkran ena omo wo ebi wo menhia Kumasi Ashanti region ebi wo Northern region omo ye MP ye to aba nya ma omo wia omo nya so omo wana omo akogu nkran enti die na omo ye de ama oman no ena ye ntimemufo no sabio ye nwene se ye dwene pa akwa akira ke ye masa ankofo we medada ye se omo ye we ya ma ye 4 years omo so omo ntimi nya we Yaji E-Levy 2 mu no NDC for atiase MPP for atiase hwam na eche skadi enye omo parliament no wo na me na otidwom na wo se just echini di echini efuni di no ye da so di echire se ye twama party A anase party B ya se asaba na omo ye mahi ye metwo manfo no wo mo jimi to the stand say wo mo hye gym e na omo pagya dade e de akwa ntokwa okokuni nua okopa adwuma ma obi papa na wo se kokun nua ye den e wo ho the American say Ghana say be ye ya youth na yesi so no e na betimi ma Ghana ayeden ayeye ye mfa religious sem no ento baabi se mini Muhammad a me do 18 years enye obi na be kire Muhammad minim Yesu a enye me di 18 years a enye obi na be kire me Yesu mi a me hu kwan kro na ye nya nsore na ye say baabi a beduru bia na ye de ye nsore no ne starting fa nye companies ko ye se nya me sompa ene odo ene ahonedie na obi nya baabi na masisi dan asesa dan ma small girls ya na je se Ghana na odwene se be yi ye wo gold ye wo box se e kan sa akwa ye ni hwe 1974 ne de ebo ho mai ho ne dwabo ho up to now Ghana street ni nyina koyi ana se enkoyi ti wana ye bo ho hene wana hwe bo ho na chese no ma bi nkoyi wa obi aba power e ne self interest me ka no kura che me gina me ye ya me nwan wa so be ya na ze onye wonde me Canadian me utu be ye dia na chese amemu na ye bu no chese o ye bu for self interest yenka se ye dwene oman no enti de metimi aka cho se Ghana de obi ka cho se be ya ye boa e wo se moje hwiegu ansa na Ghana ye atiefo de yebra panyini 16 niggas e kanu no wo se agise moja ehwiegu ansa na Ghana atimi ayeye na mepache wo emoja na ebehwiegu no eno wo betimi a kire mu kakra se ye ka se moja be hwiegu a won sa santefo kokontokwa bi e ma mpanifo bi de omo ti ye den esi wo de je akyerema ye den e ma santeman me kire se e wo se nkofo bi ti se me a master ti America sa se no ye nya bebre ni ye yi ho se ye be ka nokore na sa nokore na ye ka no eno na mamrufo no ye nsatenya den ye ndi akiri na ye di akiri a ye se nipa ye ho ba be ye ahi ama nkofo bi omo mpe ya asem no ombe pese ombe kuyen na ndu time a ye hu no na ye chimma na ye chirima na omo ba no aye good foundation aye den amomo Rwanda kontokwa 1995 ene ko Rwanda ewo ye kama chen Ghana wonya independent 1957 na chese wo hwe ye mambu na ye bu na airtime sabio ba wo munya ba wo so obechi dollar ejina ho ene dollar ne nam 750 pesos enti baba wo kan no kure eti ento abama sankofo no msamba 4 years time eti wo hwe amemu na ye ko ha na youth no so na ye ma yesika se tuma we na ba obe bibi tuma we na obe bibi omunyina ya akromfo se parliament for no person ya mo chese Ghana be ye ya omo parliament obi anti ni pay so na mo 15 million every month bia na hwe so mbeti ase a so omo anti ase dia na ese apobo e no mo ye den omo boy ya eti man
eti ye youth no ye nyan tokwa hunu no ne start nsu nyansa ne ye nsu ade kwan ye be ma Ghana afa ne ntoma pa eden efra sese ye kra to pick efra abroje na eden eba sugar factory egu o Ghana fresh factory egu akosombo dam up to now party be na aba why dam ba ko dia eden e de aka Ghana ho na ye disankrofo we say politicians omo pe papa afa ye ntina we won betimi aboa yen every 4 years time be dane sonkron so obi e be free nkran eden aba ne peso so say ento abanye den e ma no obeka asem de na watomo bag de eden abre ne nti nipa one day pe na abedi mu ana say every day na abedi mu ti wo hwe ma yenyansa pa e wo henfa obi be pa aba didi a na watomo abre na wato entontom mosquito net ni bia eden omu bu yesen politicians ni mu yen ene yeso ama omu chance na omu de saade ne di yen se yenyina ye ja aba ne to a wo be hu de ebesi na ye ja asofofo azan so nsore ne kwa anointi oyo hunu no so mbe ja iton eti sankrofo na ama Ghana nkoso asofofo ye 1 2 eye politicians 3 eye Christian council empenifo no mo nyanyame mfre obia nyankopon mfre obi so me ni Christian council eye nipa na achu so omo nti bone omo di no omo nyi nipa bia ho se Ghana be ya no kura meka cho se o se start free ne wo so onya de atofom na enya yen kan chen so onfa nye den onfa free o ke me fosi ka omaji ne bebrebe no e de no mo de yema kumasi ba de bia pa cancer pake omo ntimi nya de papa bia nye den emfa sa program we anka me nya ne matenase na ma frɛ panyini ba akwa ma me na anka me ne no ko Ashanti region kwa de whole Ghana ha ne bon aso ne yekumasi sem ha pa ne bon keje tie to adum ba bia bon got bia mo choki enso to ana ha da na epo we ekuro a wodwene sa ha be yi eti no kura meti aka cha na maka cha atifo ye bra panyini 16 niggas or say emre na so say yes ye bre ye moja ni ne ka nokre oka se moja be hwe aguanya se bia wo kotwitu asi wo nua so wo se ka nokre se wo ka nokre kwa na di sekan asi wo konkora na eno ne ye sene se wo betwa ntro na wo di akogi sika eti bra panyini ye da ase mesume da ase pa na adwuma mo ye ma Ghana no nyame nhyira mo enche kora wiase nyina be hu mo ehu adwuma pa mo ye den mo ye mesume da mase me pacho bra panyini ka ne ba bi se kan sorry no yembubu ni nyina entungu but Ghana social schools any hospitals wo ye mantam sorry SCC bi na wo ka se yembubu ntungu ye ho no me ntiase ahene sa wo ka se ensori na ebesisi ya mpatro ensori no me de wan sika na sisi ye what is so for video no ko boto mesi school dan eye maame mo free dwom e ko nsori dem ko tueska no e na mo mtimi si se school dan ti se school dan ye wo e na me na ye den ye dia e na o man nye papa enti na ma sa no ma we den e ko so e government na wo san ka sa no ma we nyina we den o fa ho ka na aba sofo na sem na America na won ti ase no sofo no wo na wo chusu na na se Nyankopon na chusu no nyame na frɛ no na se nyame na frɛ wa e de ne ye to mo so aba be yi ho sem ye Christian council na che se Nyankopon se bi on ka no kora no ana onto de meka na se na se Nyankopon ka no kora se no kora bi wo ho no ma e wiasefo na ye omo ade wo adwene bi aba ko kyera se oman na betimi aye den akoso ene ye free parliament a ye so fofo mo agidi wo kuro ye from our parliament wo hwa no kora be ba ho omo pia mo muska enti wo hwa no kora betimi aba ba bi sa tienti na ma meka sa kyera no enti me pacho we de asema wo kene se nsori no ebi emfa no kora enjuma yes antichrist enfiri ba bia na be ba wo ebe fi nsori dem na aye den aba omo na se what is say liman bi ko abontene da ba se de bia ote se sofo bi ye den kontokwa na adenti na san sori ye mubu government infa nsengu so uko Rwanda wagu nsori nkwa over be 800 or 1000 churches and all the companies ama kuruma na nya adwuma ye den aye ama kuruma na nya ba bia ye den atena agriculture ye den koso ene Ghana ye krantoso ye den de ba Ghana wo hwe sa de we nyansa bi ye den ewom nyansa bi anim eti so man ne be koso e wo sa agriculture no enya ne fapem ye hwe ma papa bi ti se safo kantanka ewu owu wi ani ama ne state barrier kakraka banim dia papa no we nyina yinkosua ye ena ye hwe ama papa na ye den ewu akọ ena obi e pram ahini asante hine ma wahini o se bebu man no ene ye ma obi ahini a se nipa ne pese wodi nya ne ho na odi sisi fie ye kasa na himfie de efe na saa na o man na ti anka wo beto ye nti me pa cho mentwa no na se ahemfo no fo no so almost fort e wo mo ho ahemfo na wo tetini nyina yenim no ahemfo fo na ebu man ye wa Ashanti Kingdom
Oh, your empire kingdoms be free Africa. Not just I am for phone and a boom, any political party be then. Oh, baby. Then I'm mobile after the motons as it. Also, person will be hotona, my crew man on tono. A moton also on bedding, also on beto. Now, more majestic, I treat you yalea. Now, more crowd which I somewhere yale. Na yet ya dia mo se yenko confidential hospital ye call so a endo mo trokra ma yenye e ma tan ko wo munya ba bi nya den enna na yete se ekuro we ma ekuro we ye papa se fa pim papa betime afiri ma ba enti NDC MPP CPP o mu nyina ya akronfo me nka bi ma obi a ye na wo se ye ma ya adwene ye sharp because the opposite ye to abama no akwaji lo afiri abrochire ye onya aba ni wi a o so ko hwe ni pakro ye den eka papa ye otisu se ye tiska so kom ye den ede eso ono ba ekwa de kom ne ye o se ekwa de stomach ulcer na start ya yenya o ti asa na anokwa na me ka kire o stomach ulcer na start ya yenya enti me pa cho ne se no ye timamufuo no anka afutuo be na ade be mai se yenye dey on se ewiase no obi adwene nya wa adwene e na me kire ma adwene timamufuo no se Ghana be ko ye especially yatufu wa mu but adesa na obi ko Kenya ase a ebo na 2 cedi but adesa ni pepe car no o de bo na ko 4 cedis by ato petrol no so ye den kasa me se kan nimu ye den etwa akire so ye den etwa ti se nipa na wo ye sade no wo so ka hu bi na o man na nya den enkoso obi tete adesa na anka wo so okoto bola etu bola so no na wateta adesa na obi e ko na akoja bola na ye den egu baabi obi twa no de gugu atem na akochuki ye nya isa ne o man nyina ye jaya Ghana kakra ye befa ye ntoma pa ye den efra de mpanifo be ye omo no yesu betimi abe ye saade ne bia mana ye den aye ye metimi aka so wa atiefo na de ye bra panyina pacha ne se Ghana ebe ya eye menewa atiefo ha ye Adum TV ye damase se o hwe opanyini ye mwakwa baba Adum TV so ya minu yakuma na me pacha obebo wudin kakra achwe am dinde Oscar Oscar awia die ye ba ha ne ye pese no twetwe nkomo kakra eye Ghana man mu sese upie na onam abontena amafo bebre kire ma dwene ebi mu si di nti o man yentimi ntumpon eye politicians ebinom so se eye ahemfo ebinom so se eye ya timamufuo yi ebinom so se eye esom bebre a ye som ewo man yi mu ene na ntimi ma oman yi ntimi ntumpon na mepacho o tie sansensem a amanfo kekan a wonso wadwene kire wo se yo minua ne kure metie waso na kan na inna yese united wa mo ba ko fodini o si ebi se ya ayemfo ebi se politicians ebi se ti oman mu inna ba ko pe Ghana fo na Ghana fo no obi baby eme yo man ye mayen se ya ana man etimu so no etiama asase so na ade man padi aye se o man otu a otumi do nsa ya ade na osutumi di fidi wo ho na atumi di otoma obi na mani fie die no me de mo mfie dua na nwotwe ade ma Ghana how eso pa ye say asase we etisu yi eye esi ayen for dia asai me am be yen kanya mo djuma sa mo ye kanya mo agidi say comedy nkanom ne captain smart no na mo so ma ko school mo body clean no siko mo sia bonte mo sa kwashin we cause nimde no eni bukumo eya adwen mu ya yemfo ne ye position mo ko to oro mo ko school ba mo nim die sua so mo nim die sua ko mo chance asna ma say ha yemfa nye nantwie yemfa nye mponche ha ye nu ebulo ha ye bantiland ha ye be ni patena to we na asia ka ensuo nto mani trim fakers ana ensuo to wan kan mo hweti di so a ma fakers wa atwi e chese e obi wa ko school osan ya na wo ha ya nipa ntra ase ha ye nsuo ase ndika wo hini bi ntoma obi ba ne nkotena ho na ewie ya sa fra ban se aban ema fanfa amwa mbo omo na de ye me yakra ne ayemfu yi
Omo to ta si na ye wie mu yom se aban me si ya ne omo ya ne. So dum ya ne. Me pa cho. Onu ya ne. Pa cho. Omo to ta si na di wie. Le omo school kura o me bi mpo na go school. Me to me nya ayemfom edu almost private schools organize. Me to me nya ayemfo du all private schools organize. Sa se so ye Ghana land. Ai na ko ayemfo dia. Ne pe mo de ko pe mo fi aban ho. He be me ye farmer. Na pe be za ha ko carry a. Ofuri e ko bu akwa ye obi dia. Obo ka tu se ba se obi dia. But when you have big land, I have farm. It was out. And you put it on to air. When you as a new brand for some more tom. Now, only a gun for almost to a buying. A buy and see or hene. A buying when see or hene. But I hene to a buying. 10 that land near a hene there. It was out. Me pa cho mi ntwa no nenti wo de nka wadwen kire ni se ahemfo no na ha ye Ahemfo na abade ni asase ni ye obodi ya ye ba wiase no na ahemfo ne di wiase so ni eni aban na omhwe asene so no ena ko ya to ba yi aban kana astra asana hu sha ahemfo ne nsa ahemfo so eni na commission e wa yefie eso tiplot ele mo guaye who was school boy at the tree and commenza kuma no adame to aso 15 okuma se ya chimbi and yes say land no within 30 years coming here uko land no mo se besa ije bi e bedu ebulo o se see akabanti fi jana ba I don't say I saw akabanti I mean, crop bunch and I get it. Like in I go to come back. You want to get it. I come here on best food pano. The idea has never I am from some. Can I home to you, Tom? Dear Hannah has a better land in the penny for him. Now buy us estate. To be a Benjamin. That's what we're saying. Be be ada nti so wi abansika no abesu biem school mo ko mo ni this time I see task in triumphant pensem tell ben for no go no o ya kronfo kana mo dia enu akufa de ho enu aban no nde omonyi bi bi betua ato bank bi e bi am mo to eh the task a tria me ba o ka do way 6 months e pa ho apparently times 2 ti ma ne mba ho te ba me yes ayo mani ye abai kufu ado no foda o yes kala baji da ma no kufu ado ajo me no ye ma no ajo me o ye lawyer kufu ni chambers way Ninjembe way. Chama bi agbono we ran chima so. Ame minim ko for block party na won carry kwa so. Ex president ko. Yes. No bros business to no. Enura fa no. Enfuye fa no. Minim de una ka to no. Wonu ayi de way. Enti mon Jesus ni ba yin fun nsan oton. Ni e won to yen. Yes sir. Ebi binya se pi na beble he beble ada wona ma wi ana obi atutuo oba jo fun afuru so makun to ma hwe wi a ni me kan ho ya amfan parliament ho na mo to na omu tu bros na omu bon to kwa rough na omu de ho na no ma ni we hu a o se ekuma bi awasa so eye kom what me share obi no of ba bia abedu ko na o sesika na me geje o wan say ame ko pa jesu to ba ni abo message ni ya lo ndi pa fu ba bi from kroma ba o mo nyare na mo ti kwa mo sesika ana asofo nso afanye sakwan
almost a band system in no almost say we are gonna for a here for no mom nim de no ko o say ni ba ta go so dem awia na so bompa ya mu do here bro man no empire empa so man no Bible say ensan adwuma enidi Timo na we ma den na bompa ya ka simple Timo na nkodo muntie na ka me pe wa ko aka stra wa e bi na mante Atiefo yebra panyin osika ese yenye insase no emfiri ahemfo ne nsam na afi so no empire bebrebe no eno enye adwuma na Bible class ensa enye adwuma no endidi enti na chese wotie dia mebra panyin eken ya na de opa hye ne se Ghana ebeyi ya eye menewa atiefo aha ye Adum TV bra panyin medase awia ye be hia yebra panyin ba ko ewo Adum hanom bra panyin mema wakwa baba Adum TV so ya nua na mepacho obebo udin kakra ahwe efrem Kyere3 ya bra panyin si efrem Kyere3 ofa Kyere3 awia die ye pese no twetwe nkomo kakra na nkomo ye pese no twetwe nyina ne se eye ohwe yaman yimu a ene upia amafo bebre eka se oman de ema yentimi ntumpon ebinom se eye politicians ebinom so se eye nananom ebinom so se eye esoma hodo ebinom so se eye ya timamufuo na yema oman entimi entumpon na mepacho ofa Kyere3 wonso ohwa wadwene ekire wo se timamufuo no ya adwene eni didi kan na aba asofo na aba nananom ansa na aba politicians omukra do mo na last bra ya sori na yesi o mo na didi kan ya timamufuo ni didi kan o wakwa asori sofo aka akire wo se o adwuma ye nyina fabla baba afode nyanya mbechira o sabi ujimi na ozo asesa koma sofo ni yi ana sofo akire o ka o no o lanche na wo mati fi nyesika nko wakwa sasa abanye na enye na nanom so no ti say ya santimemu ase especially o sanka ahemfu ti mo manwe krowei sa region wei eye krabehwe o say wa ahemfu akase pa bebi e di ahemfu ni beduru bia no o meka bi ewom adenti na enya ahemfu ibi ma o meka se bia metumi safre kuma se sikafo mamla mabua so aminta chini ye no sonko yenya wa hini bia wa santimemu ama ne nka asem ye nkire mimi jira asa minya wa hini bi ma ne bi na no kase ye bibisa me metua bi me minutes ke kwa metua bi especially ye kotokoyi enyi ohine mi kase me 6 sports stadium ye krabehwa ye nyina babo minutes na ohine be na eka ya santimam ye kingdom ye first aban na meye abana gigi asantimam sika ye tiase ba wo de no do ano kan ye beye ya hemfu bia de o ma no kan ye beye ana santama ka je first ne de yetoto enkran fokran de etwa mompoa sese de yentim fa yankran etwa mompoa o sese de do mu didi yatem ya hemfu no santama wa ahemfu ya poma sempa but omomwa ye santama ahemfu ka so mu ye bia maye na ka ban nke da ban kwa ye de da ban ye de o de baji jo kakara baji no wo ye rigim fako but ya ahemfu so be maye mana ye fe ore ma ohini binga se mi hia cement bo hu cement akosi pon be kwa koma sa ahemfo no mi hia yo ro mi hia we bo hu de o me be kwa koma sa ahemfo no me mo ohini bi adin bo mo mo aye o mo ma no nka bi be ya adwuma na me pa show ofa Kyere3 na je wakekan nyina yi no nanka afutuo be na opese wo de ma ye ehemfo ye timamufo ene eye politicians afutuo be me na no de sabi o mo nim de sene ye nti mi ntu omfo ne mo mekire ma adwen se de me pese omo ye a e beboa ye ne bi na maka no omo otumi omo betima kama na yo ho ore mai ya hemfo akase bi modwa onka se so mi interchange nti na mi bo sa adwa we me ma hu mfie mi en sa sa interchange no mi wie kuma sa de sie asantuma de sie moboa ye ne krabehwe ye kura hwe boa ye boa
ye ahweboa yeboa hwe apiase as one my exploration see Kesman kwade cement say 10,000 ono nko a na wo de hwe kuma say sikafo asantema sikafo adefo eni ye ya afa na yesi bodwa akwan so ye nyina nkebetua bi because mu say ikuro ni be ye fe pese ye di ikuro ntwampoa first yes garden city na ye de hoho ya ho eni asai pana tena o ma ne say ye me to betima ma na say wo a wo interview betima ma na say wo ma na say wo ho o ma yin say say anya hwe asambeni eye hwe pa asantema ye di yawo especially ye mlante ne mabawa ye di yawo say you to me but you fa ye to me no anya de in fa to me no nya de atiefo ye bra panyini Kyere3 ese ye di yawo na on de nka osusu se nkanananom ntimi mbodwa na omo nka se bia ohia eye edom a omo beba beta na chi na nka omatimi ema eye asanteman atimi apeja ofa pepacho ye danse ana akaba ako yekumba so se nya akwan bia yahemfo na mo so ne bia ye wo akwan bia wo kuma se ha ne bia 4 lane o de city na mu kire me kwan pa wo na mo so timi say oh wow kire me bi o de wa kire me bi so we see airport kula so buy yahemfo bi efie nu kura kire kwan pa efe pa de ko ho kire me bi me da ase atiefo ya be hia ye bra panyin ba ko be pacho bra panyin udin di say me di Kyere3 Mr. Kyere3 be pacho awie die nka ye pese ye na otwetwe nkomo kaka okay me da ase pa se motima ato anamon abedru e shop a muso mudi enim die enim bibia amaye yeso ye die enim die amudi amaye ne yeso ye be reply mu edase na me pacho we die question anka ye pese me busa o ne say eye Ghana wo hwe ya mayosem kwan a ye fa so e develop na amanfo bi mu si ya Kyere3 wo hwe China for eye Finland for ne ade omo ye nya independence ja omo ba omo de kwa na omo ko manim na upia bontena ye amanfo ka say eye esom ahodo a ye som no ennan ma ye ntimi entumpon ebi mu nso say eye ahemfo ebi num nso say eye politicians eye amayo yofoi na haye na mepacho wo hwe saa niema ya ekosu ya wo wadwene ekire wo sei me die oka se ayemfo oka se asofo yentu abamma asofo yentu abamma ohene so se o politician o ba no e die na oka kire se obeya amaye enu na hwe ya ile tu abamma so for the ohwe bible no oka ora se no aka the bible and obi aso betimi aye sofo enye de nyame afre no nko because obetimi read nko dia you betimi aye sofo the only thing so we read waka che say Jesus Christ by what the pano se pano ba ko e de chairman pase o ko dina nsuosu o ko yesi o read ya che de o muntimi nkan ya eno ano ba politician o ka che say o school a o koye enimdi a wo no e na wo de ba ye de wo de bebu o man no ana meboa ha nti enimdi a wo no a wo de bebu o man no o ba de na obeto ye a ade n ese ya o ka che se obetimi aye ni o ba ye na politician bia wa after independence na Kwame Nkrumah near one dam aye wo no so akosombo dam ne ye de ma na esun ye kura ma ebika nti ya man la le Nigeria yama Burkina yama Liberia yama Cote d'Ivoire that time the whole West Africa Cote d'Ivoire na efe the free was small London I wanna Michael Jackson the whole Africa Michael Jackson Cote d'Ivoire no buy that time na Ukraine peja no South Africa now they are in deep crisis but enne hwe yama we Ghana da ba bio yama we ujai baby na nipa for 3 days abe fifi mo pa mo fa cement the whole gas embassy wo mo the whole gas embassy wo na nipa fa so a 3 days ebetima fifi oman no yankopa hye oman no ba ye nipa na ye wo no ene ye kan no kure
me pacho we de me ntwa no nti wo de ohu ne se eye politicians no na haye na enye politicians na haya first one age S Gracia e wo Ghana S Gracia no unim ni padudu ni constituency unim efie dudu a betimasi S Gracia no ko multiply na hwe dudu efie dudu a betimasi wo ni constituency and at the country America choose a politician na haya almost no job they are coming to create a job ben on create one pension so as one constituency samuntaka so oba na osi no office wo na adru sitting na ofa flight airport na okọ na oba anka ni area wa wasi ni office wo area ni be something unique e be nice street ni be nice and area for boys be nya adwuma ye ba wo pagya no ho akwa akra ntina obi a sole amekwa akra ntina akra chuku no anka fo so kra wo munya ba bi entina omo kọ omo achi no ankanya sa obi anko ne constituency entina obi office wo na omo han akra kakra na hwe se enne MP se ne wa Ashantoreje o kwa mfia na po so o ko mo zongo a wono so anka mo zongo be bia bridge no unity oil no hwe ho anka no office wo area wa anka we pene ama wo nsuata hours MP no obepene ama nsu akọ office obey de obey ama ya be ama no so a sitting MP so ye kura ne president no also kura anka obehwe ama ya ama no how come say one no sitting and president so me pacho nenti sese no de wa me yehu say politicians na me question ba ko anka mbese me busa wo ne say sese no politicians no omo no anka omunye dey sese wo person chese ni kwan so omotena akra ho na yemfa sese obi ye MP e north na se what north no ma na se omo be hyehyemra no wo parliament a ono no obeyede no atimi akohyemra ne bi se bia wan free north no ma ankotena akra mra no ye nhye ni de bia o enye de bia na hyemra ye wo time because and parliamentarians will be having sitting. And to tell free north about say Boko Central ayarga every day before fasting you kunipa 10 15 wa obi oti akra nsuo ewura ni fio akra nsuo to massively ewura ni ka yehun ka wo Bento Bugatti cars ya wo ni fie Boko e obi o nti waja Boko fo no but mamen kan samba konto obia so say the MPs our modern ministers our musa MPs wo mu fie nchen bia kohwe oni fie nchen wa akra enye East Lagos MP ben na tinima MP ben na timamobi MP ben na Pig Farm omon kan che even Pig Farm MP akoto fie o North Lagos East Lagos ade Madina na omotuma wono omo yamua na wo nya tumi wia no otu afi wono akonya ba me wa se na omo no neto muntaka ne fie okan ne fie eba from the main street to a house okan ne fie 1 2 3 4 5 6 your toilet bi o utwemu agisa o hye no smack ba 70 ansa na otumetwem ba na muntaka on fa bumping o visa obese ne car on fa akodi bibia kwa akra nti ade na ye obi wo Aswaso constituency ni wato abama hwe omo ayi no gata na wo ye yi anua na agu ho excavator aba be bono ho mode ayi anua na agu ho ba ye ma ayi trucks embesa anua no kogu beebi ana omo koma obi no on fele anua nda so gu ho nso to ana anua na asa agum nti we nyansa na ye ya na se enhwenimu na ye ebra panyinsi nyansa ana ye ya na se enhwehwenimu ana ye on the was say politicians enema oman entimi entumpon atiefo ahanum ye Adum TV ye gusoa ne amanfo twetwe nkomo bra panyire mepacho ye dase okay miss me dase bebre ba ka che o mo say so mo tu kwan ko Dubai
Oma hun say omutu kwan ko Dubai, oma hun say oma hun tofi kra e wo fom da. ne Rapper e wo fom da. Obia the 2000 so Dubai shop bia CCTV camera wa animu. So wonam kra na onum coke e Dubai. Now they got 2 woman na. O to okoya no ankasa Dubai ni na be fa because wa me fa police for baba man charge. I don't want my name my fee. Entina glass nko e kire mo o twa na o kire mo the land. Omo so aba be hu aden na ede na wo abuchi aye ni bi wo Ghana. Abuchi nya kru it set na 6 month heat se ko sama e shiwa e wo abuchi no so say Ghana times 5. E say ko winter so a ice block abesi no de car siwa wo kura wo ntimi pio wo bodam wo shot ade be 5 no ahye boot enye bodam 4 na shot ade 4 5 ah ba mu kwa ade na mu kwa say eni nyensa na mu nsua Yohana Barack Obama eba Ghana Rollins ejina o Kofo ejina o Mas ejina o omonyin Barack Obama ba wo no omo kasa omo nyina de omo nsa si omo achi omo pam play that audio no video no emra enhwe so omo anfa omo nsa anhwe omo achi a na Barack Obama no so abafo ana we African ba nyankopon e kire abrofo se ebedu mmebi no se nyanyansafo a omo bebre omo ase a omo wo enimdie bebre ebe lidi abrofo so yo kofia na waye ne de ba kofia na ye ne de atwam kofia na ye ne de no kwale wodi nyansa e ka se me ye beba me fia be ha menti e se me wale broni nti oba esimesi oba na ku ne punu a ne yere pia onti brofo be no ama invitation ka se esimesi ma me awu nti you go back so if kofia na oba Ghana or peace so that say yenjai asresre no yenyina yen sole ni yen struggle China for mo sole ye na mo struggle ene o maye nipa obi asuro mo bra penyin pa cho di ni bi me di Mr. Kwache say yenyai asresre na yenyina yen sorry na China for omo sorry ana ne omo man no atimi ayeye me pa cho ye da se me da se bebe ka cho mo say ye omo ka say omo promise say omo de bus bi beba electric bus ba omo ko China electric bus no e we bi a efa o enye bi a na efa o and electric bus no so omo hu say Monday and Sunday and Saturday and obi iska free a donation per now there too I be in China and America Martina Gonyash Martina Filibanda Martina Gonyash Martina Clifford Martina Wonderland Martina Vanda nti so omo nim sa areas we ya ewo Guangzhou a omo nkwohwe areas a Martina etiefo ahaye Adum TV ene ya beto ye bra panyini baako a ye pese ne twetwe nkomo bra panyini ya mo wakwa baba Adum TV so mejemuso Adum TV for na me pa cho we de obebo wudin kakra a che ye frame on my Berlin GH Adum phone a warehouse on my Berlin GH we de ba o ha na nya bone ye pese ne otwe nkomo kakra na nkomo ye pese ne otwetwe ne se eye Ghana man mu sese wupia amanfo bebre kire o madwene ebinom si die ntia o man yentimi ntumpon eye ya timamufuo ebinom so se eye nananom ebinom so se eye politicians ebinom so se eye esom ahodo bebre ayesom no eno na ema yentimi ntumpon na mepa sho bra o man Berlin wo so wadwene kire o se o madwene de kire bebre de wo kan de e o musa de na mesem buka musa wo ankasa question say isi ame boa na unhu omo mama o man nko so amba to de na betima ya fa hu me pa che be da wase sesei se wo me hu sento bebia sento le do nti de na ni pa no be o be ye no no ho na mimi hia me ho ne hia me kese ni pa na ono ma o man nko so se mimi boa na me kire wade na betima ya ama no ama na ye the right thing ama ye hu atoye pa che be yi na firo no wo be yi na ye be yi no ye be yi na firo se mo de fafuma na mo de fasoro menti ase be yi na firo de menti ase ye
being up to us. Sir, okay. But the woman in the crew, they say, or mine and Casanon say, I say train and what tin. Train be on man, the tin, that say, honey, a book, higher doom that make us free. The tin, baby, a driver, and one baby, a 2-on-1, it's a near Buakwa. And so one person a train, they control the entire system. Into your minor team Nankasano, so mine be a year. Say any power bomudin, your maboma mine consunya, soft for and solely a year conny, you may DNA yachido. So mine be your set in Pabako for. And a sovereignty I to a body or mine I shall back for it to me. I shall in some near can ye levy can once in me. Ghana need be a busan and was send me interview will be as one pay. And so send them to me, dear Maba, into its mind, a pass yama, and never emra, first May, yes, I see to ya, sa 1.5% in a year. And yes, yes, I buy no. And she Cheyenne and you may be a bed boy, my now, or the baby boy, no, on sa 2 mino, and you see a power no, and forces some run them way. Aha, it is the meeting macano. Tia Kufuad no say a brave with me, or also a vessel of mine because you got 2 million yarding, a shenanigans. No. But you mention, say, why don't you say politicians now am I into me into Pong? As my mechanic pen, you tear me, dear, me no Casana had ye. Me say, train, ne tentino, ne teha, a doom equa buaqua, ne mum, ne back for an eddy. Air control the entire train, no. Train be on my hatia buaqua, ni pay a beer says 6 million. Me call Germany, me call food train, ni pass 6 million, and a tea training. And she back up any controlling ya into your mind because we are good for and also heading or hey no implementing or enforcing law no money a year juma tinenya to a by heading amanono he levy can once and make a wanty Ghana Nibia solieti as on pay and so when I'm said to me want to force some and heading opa umpo from 1st May who use electronic device a system at your transaction a better and a case pen one stopper so I force so. Until no be on to be also na ye ho to ye no so for enforce tell to me nation insano why atiefo na de ye bra panyin Berlin e kan no was train e nipa baako ana e control na ye nyina ye de tumi no ama nipa baako na ono na ese wo hwe na wotime toto eniema ye nti ono de na adwen nyina kye ne se eye oman panyin na ese oboa na ema oman etimi etumpon na me ma on fatun ema ono he level bi aso on pe enzo still the agiatum one the force agitum nya miun enya wu enam se 2 minute quality me ntimi go suppose me mpene ma nya adwuma why enforce but ye mpe but ye pa mpo o se de adwuma me pa chomi ntwa no he level obi nso beka se eye parliament ana etoaba ana omogitum enye omanpanyini na omoto abawie na omanpanyin de nensa ehya ase e-levy I start eye adwuma na eho no nso de na beka fa okakra metima ka cho no say parliament bacho parliamentarians Ghana omedo do say 324 and a Ghana for nya so yedo do say Pacho that one day I can't give you the figure. Say Ghana we are around 30 billion Pacho. Inti nipa 30 billion suchiro na nipa 325 suchiro for no so ti omusu free out teams omo no mo chiro mo. Me buso ase mo panyi kese on mine for no. Nti odi entina say Kufuor na the final person or sign ma de na adwuma na nipa 30 billion one for yas ma nya adwuma na mo nipa 325 asem na odi adwuma. Adintira